abantu bangana batya babashe guterana ntabwo ari ibisanzwe kandi nico gituma umuntu wese abonye kuko Imana yabimwemereye akwiriye gushimira Imana. Aba bantu bateranya hangaha sibo bari babonye ko abantu batarama bonyine, ababibonye ni benshi ariko ntabwo ari bose babashije gushika, kandi n'abandi nabo batahabonetse bari babikeneye ariko ntibagiriwe ayo mahirwe. Twebwe rero ab'Imana yagiriye amahirwe tushimiye Imana cyane, Imana ihabwa icubahiro. Ubundi ndashimira iyi ministeri yadutumiye, sinibuka niba hari ubundi twigeze gukorana nayo, ntabwo nibwo bwa mbere. Yabivuze uwahagarikiye aravuga ati hari abenshi twadutumira ariko bigashira tutabanye. Iwe yashatse kubivuga ati sinzi nimba ari uko twatubatumira tururuziruko turi abantu batoya bakadusuzugura, ariko sinibaza ko ariyo mpamvu. Nuko bataba babonye umwanya, niko natekereje njewe. Imana ishimwe. Nanje aho nza ntumirwa singende, siyo mpamvu izimbuzi, ariko nuko niyenda byohurirana ndafite umwanya wo kugenda bigatuma ntaboneka aho twatumiwe. Imana ishimwe kuko badutumiye kandi bagasanga turi hano hafi, kandi Imana ikatubonera umwanya. Imana ihabwa icyubahiro. Ndabashimira kandi kubwo kutwiyegereza mukatwereka umunezero n'ibyishimo. Shimira n'aba bantu bose batari muri ministeri babashe kwitaba, abapapa baraha, abamama, abakozi b'Imana, mwese abaje kugira ngo tubane muri uyu mugoroba wa none. Turabishimira Imana cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Mfite message muri no minsi, ntabwo iza gutwara umwanya muremure, ariko ndabasaba kugira ngo muyumve. Ubwo Imana yashatse kuko tubana, ndashaka kugira ngo tuyumve twese. Nashimiye Imana hari abantu twabanye mu gatatu k'abayumbe, hari abantu twabanye mu kane k'abayumbe hariya kuri Agape, n'uyu munsi wa none nababonye. Nimuvuge ngo amen. Nukuvuga ngo abo bantu twabanye muri iyo minsi ko ari 3, nizi nyigisho zirahera aho twasigiriye izo kuwa kane. Nurukurikirane rw'inyigisho zo guhanura no kwerekera abantu ibyo bakwiriye gukora. Sinzi nimba turi kumvikana n'abari hari inyuma, nabo nimba bahaye bumva, muduze ibiganza byanyu nimba muhaye mwumva. Asante sana. Ko ndumva imvura isa ni hayisakuza, ariko turumvikana nta kibazo. Abo twari kumwe kuwa gatatu twize ijambo rivuga ngo Yesu agiye gukora igikorwa cyamuzanye, yatumye abigishwa babiri abatoma mu kirorero bari Betifage. Arabambwira ngo mugende muri kirorero murahasanga indogobe izirikanye niyayo, mugende muziziture, niba batuma ngo se niba babaza ngo ninde uzibatumye ngo mubabwire ngo umwigisha arazikeneye. Kandi indogobe ngo yari izirikiye ahantu kw'irembo kandi ruhande rw'inzira, abantu bose barayibonaga. Aho ngaho Betifage ni Yerusalemu, ntabwo ari urugendo rwa kure, ni hafi cyane. Ariko iyo ndogobe ntabwo yabashaga kugera mu gisagara, yumvaga ibirori, yagiraga gute. Kandi indogobe twarabivuze kuwa gatatu nizo zari nk'imodoka z'ico gihe, kuko abantu ufite indogobe yabaga afite ikintu cy'agaciro, kuko umuntu yoba afite imodoka kuri uyu munsi. Yesu
ashaka kugira ngo acungure abantu ariko azituye niyo ndogobe, kandi yaranayizituye ngo amara ayicaraho aragenda. Twaje gusanga kuko hari abantu benshi bari mu gukorera Imana, munkurikirane sinza gutwara umwanya muremure, ndabasaba ngo ino message muyumve rwose, kandi Imana ihereza umugisha bari abantu bari mu gufata. Hari ibintu biza bikuzaho ukabona Imana iguhaye message ushaka kuko buri wese yumva, noneho ubishaka kumva utabishatse akareka, ariko cazima wamugejeje iyo message. Nimuvuge ngo amen. Tuza gusanga ikintu kibabaje, abantu bari mu gukora imirimo y'Imana ariko bakayikorera ku kiziriko. Ikiziriko ni ikintu kirimita umuntu, ni ikintu gituma utagera hariya kuri uriya muryango nimba uwakuziritse adashaka kuhagera. Abantu bagakora imirimo y'Imana, bakaba abapastori, bakaba ababishop, bakaba abapotre, bakaba abaprofete, ariko bafite ibintu bibaziritse bigatuma batabasha kuja mu migisha Imana yabageneye. Imana itubabarire cyane. Hari abayumbe benshi bakora ikiyumbe ariko bakagikorera ku kiziriko. Hari abaririmbyi bari mu kuririmba ariko bakaririmbira ku kiziriko. Nukuvuga ngo ico kiziriko kikamureka kaza agashika mu nzu y'Imana agakora ibyo akora, ariko hanyuma ca kintu camuziritse ari we mwanzi Satani agafata ca kiziriko ntabashe gutuma ukora haba na bya bindi wavuze. Twavuze kuko Yesu yatumye abigishwa babiri, yagiraga 12 ariko uwo munsi yatumye babiri. Bisobanurwa ngo hari abigishwa Yesu yatumye. Isezerano rya kera n'isezerano rishyashya nibyo bizabigenda amagambo abirimo, wayumvira, wayubaha, wizera Imana akakuzitura ku kiziriko waruziritseho. Nimuvuge ngo haleluya. Ndasaba Imana ngo Imana ikuziture ku kiziriko wowe uriho mu izina rya Yesu. Ukorera Imana uyikorera, Satani adafata ikiziriko ngo asubira gukurure agukoresha ibyo wari ukora. Abo twabanye hariya kuwa kane mu bayumbe kuri Agape, twize ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Luka rivuga ngo mwibuke Mukaroti barabakiranutsi n'umugabo wiwe. Marayika araza arababwira kuko bagiye kurimbura Sodoma, ngo kubera kuko ibyaha byazamutse bikagera imbere y'amaso y'Imana. Ariko marayika babuze ikintu kimwe, arababwira ngo mu mwanya tuza guhana Sodoma n'Igomora muhindukire ngo murebe inyuma, mutumbire uriya muhana muhaye mureba w'isowari. Sifa kwa Mungu. Ariko kubera kuko famiye ya Loti bose batari bumviye kugira ngo baze bajane, abakwe barasigaye, abakobwa bashatswe barasigaye, abuzukuru barasigaye, Loti ahagurukana n'umugore wiwe n'abakobwa babiri. Ikiborogo gitangiye kuvuga, Imana imanuye kuri Sodoma umuriro umeze nk'amazu. Umuriro Imana yatwikishije Sodoma n'Igomora ni nkuri ya birunga. Nimba warageze muri kariya karere kiriya kirunga caruse, ni bene kwa kundi uzugenda washika ku nzu igahinduka ibuye, washika ku muntu agahinduka ibuye, ni bene uriya muriro. Mukaroti yumvise gutaka kw'abantu bimunanira gukomeza kureba isowari, arahindukira. Twize ko hari abakristo benshi, ijambo ry'Imana riratubwira ngo mutumbire Yesu wenyine, niwe banze ryo kwizera, kandi ngo niwe ugusohoza yihanganiye isoni z'umusaraba kubw'ibyishimo byari bimushizwe imbere. Ariko bari mu guhindukira bakareka kureba agakiza, ahubwo bakareba Sodoma n'Igomora. Uwo mugore wa Loti twabonye ibintu bitanu byamubayeho, ntabwo ari byo tuvuga ku munsi wa none. Uyu munsi
tugiye kwiga ijambo rivuga ngo garura umwami mu buturo bwiwe. Nimuvuge ngo amen. Umuntu ufite wosoma neza Bibiliya, turasoma muri Samweli wa kabiri ibice 19 umurongo w'9 n'uwa 10. Iyo mirongo ibiri gusa. Umuntu uzi gusoma neza, waba ufite Bibiliya, waba ufite telefone, ariko uzi gusoma neza baguhereze mikrofone kugira ngo udufashe gusoma. Samweli wa kabiri ibice 19 umurongo w'9 no ku murongo wa 10. Samweli wa kabiri sura ya 19 umurongo wa 9 n'uwa 10. Dusome mu izina rya Yesu. Maze umwami arahaguruka yicara kuri kukarubanda, babwira abantu bose bati dore umwami yicaye kukarubanda. Nuko abantu bose baramushengerera. Amen. Dukomeze Soma n'uwa 10. Tusome n'uwa 10. Kandi Abisirayeli bose bari barahunze, umuntu wese yigira mu ihema rye. Abantu bose bo mu miryango yose y'Abisirayeli baritonganyaga bati umwami niwe waturengeye mu maboko y'ababisha bacu, akadukiza amaboko y'Abafilisitiya, none yahunze Absalomu ava mu gihugu. Amen. Kadusubiremo. Soma n'uwa 11. Wa 11. Kandi Absalomu nawe tiyimikishije amavuta ngo adutware, yaguye mu ntambara. Mbese none murabuzwa n'iki kuvuga ibyo kugarura umwami? Yego. Nuko cyane gose. Yego. Wosubiramo ku murongo wa 10 n'uwa 11 gusa. Uwa 10 n'uwa 11. Abantu bose bo mu miryango yose y'Abisirayeli baritonganyaga bati umwami niwe waturengeye mu maboko y'ababisha bacu, akadukiza amaboko y'Abafilisitiya, none yahunze Absalomu ava mu gihugu. Kandi Absalomu nawe tiyimikishijwe amavuta ngo adutware, yaguye mu ntambara. Mbese none murabuzwa n'iki kuvuga ibyo kugarura umwami? Mwakira ijambo ry'Imana. Urakoze cyane. Imana igira ubuturo bumwe gusa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ijuru ngo n'intebe yanje nza nicara, ngo naho isi ngo n'intebe y'ibirenge byanjye. Arabaza ngo ese ngo mwonyubakira nzuki? Ni ukuvuga ngo inzu Imana izi kwirwamwo gusa nimwe, ni umutima w'umuntu. Imana ntiyokwirwa mu ijuru uko ringana, ntiyonakwirwa no mu isi uko ingana. Ariko ahantu Imana yavuze ishobora gukwirwa ni mu mutima w'umuntu. Dukomere Imana yacu amashyi twese mu izina rya Yesu. Imana yaramye umuntu iramwagura, kandi ntiyamwagura gutya ngo abantu babone kuko yaguse. Yagura umutima we, yagura ibitekerezo bye, ibishiramo memoire zishobora kuyakira, ikabona aho ikwirwa naho yicara. Dusomye amakuru y'umwami Dawudi. Iri jambo nasabye Imana, pastor, nasabye Imana. Ari umugabo muza mwumva yitabye Imana. Uyu mugabo witwaga Ndaruhutse David twarabanye
twiga ishuri rya Bibiliya turi kumwe turakorana, bukeye ni burya yagendaga agwa mu minembwe, ariko yari umwigisha, ariko twebwe ababanye nabo twamufataga nk'umuhanuzi. Yigeze kuvuga ijambo rimwe ntazanibagira, yaravuze ngo iyo Imana yatanze ijambo rigira icyo rikora, hariho imbaraga z'umwijima Imana yashatse gusenyura, ngo Satani azafuha akagira ifuha. Ubye iryo jambo iyo rigiye kuvugwa, ngo amatara akaba yozima, umwana akaba yoterwa n'ibintu byo kurira, abantu bakamusamarira, abandi bakaba boterwa n'ibintu byo kongorerana kugira ngo ntibumve. Ico gihe cyagaza gishika agiye kuvuga ijambo rikomeye, ukabona ashize mikrofone hasi akabanza agasenga. Mu gihe Imana yamperezaga nino jambo ngo baryo nganira namwe, nasenze Imana. Nimuvuge ngo amen. Nasenze Imana ndavuga ngo man, amagambo ari muri Bibiliya ni menshi, wamperezaga irindi kandi naryo rikaba ryiza, ariko umpayiri kubw'abantu tuza guhura. Sinshidikanya kuko hari imitima y'abantu baryakira kandi bakagarura Imana mu buturo bwayo. Umwami Dawidi yabayeho agira intambara nyinshi, agira ibibazo byinshi. Nimuvuge ngo haleluya. Ntiyagira ikintu gisakuriza umutima wawe n'ibitekerezo byawe. Muze tubane. Hari ibintu bitatu biza bigaragaza abakristo. Ikintu cya mbere kizakigaragaza abakristo ni Satani. Satani azagaragaza abakristo kugira ngo bave ku Mana. Nibava ku Mana, Satani abona ko uko bakoresha ibyo ashaka, kuko baba bavuye muri protection. Ikintu cya kabiri kizakigaragaza abantu ni Imana. Imana biravuga mu gitabo cy'Itangiriro 24 murongo wa mbere, haravuga ngo Imana igerageza Aburahamu. Kubera ko Imana izigerageza umuntu, ari igihe Imana izi kugerageza kugira ngo ipime kwizera kwawe n'urukundo uyikunda. Haleluya. Mperutse gusoma kandi kamwe kuri internet karavuga ngo uburemere bw'ikigeragezo ufite ngo burangana n'uburemere bw'icizere Imana igufiteho. Reka subira muri ako kandi. Nimba uhaye utakanagoka ukavuga uti jewe sinzi ukuntu Imana yangize, uburemere bw'ikibazo ufite burangana n'uburemere bw'icizere Imana igufitiye. Ngiye kubabaza ikibazo, nkaba mfite abana batatu, kabona amafaranga yo kugura bombo zibiri. Ko turumvikana? Ba bana batatu bakantegera kwirembo bose, mfite bombo zibiri. Muri ba bana batatu hakaba hari umwana uza wihangana cyane, uwundi akaba yaratese cyane, uwundi akaba atagira kwihangana. Izi bombo zibiri nozihereza abahe bana? Muri aba ko ari batatu nozihereza abahe? Musubize mwumvisha ariko. Kaba mfite bombo zibiri, cyangwa utuntu naguze bene utuntu bazabagura hanze, nkaza gusanganirwa n'abana banje batatu. Umwana umwe wanje akagira umutima wo kwihangana, wo kwihanganira byose, uwundi akaba umutesi bene wa wundi. Muzamubona abana bateze. Uwundi wa gatatu akaba umwana udashobora kwihangana, niyo atabonye ikintu ashobora kurwana agateza ingorane mu nzu. Za mbombo zibiri muri ba bana batatu nozihereza abahe? Hano baravuze ngo imwe noyihereza wa wundi watese, ngo iyindi nkayihereza wa wundi utaza wihangana. Ngiye kubabaza ikibazo.
namwe niko mwabonye. None reka mbabaze ikibazo, namwe niko mubonye abavyeyi? N'abavyeyi niko babonye kwe? Sawa sawa sawa, dukurikirane, nimuzanire dukurikirane. None wa mwana wihanganira byose ugize gute? Ni ugiye guhana di? Oya, nta kugabanya kurimo, ntabyo kugabanya kurimo. Wihangana tugiye umva mbabwire, nimuvuge ngo haleluya. Imana ntabwo itinya umuntu uzi kwihangana. Birashoboka kuko twogenda gusenga ko turi batatu mu butayu, jewe n'uyu musore, nimba ari umusore, jewe n'uyu musore na Sabune tukagenda gusenga mu butayu. Twamara gushika uyu nguyu Sabune akaturusha kwihangana, uyu nguyu akavuga ati jewe Mana nizoza gusenga ikintu uzukimpa kuko uragifite. Nanje nkavuga nti ntabwo nagusabye izo udafite, ntabwo nagusabye izo udashoboye, tanga wana. Uzi umuntu Imana yobanza guhereza mbere y'abandi bose, wa wundi utihangana na wa wundi uyibwira ati nimba utange ureke kuguma kuntinza mu bintu. Kubera kuko Sabune wihangana, imbuto yitwa kwihangana. Nimuvuge ngo amina. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mwibuke kuko abihangana tubita abanyamahirwe. Mwibuke kwihangana kwa Yobu n'ibyo Imana yamwituye nyuma. Imana ihabwa icyubahiro. N'ubu mwisi ntimubona nimba hari abantu batagira kwihangana, mumbabarire mvuge gutyo, ni mwebwe mwantumiye cyane. Natumiwe n'abasore kuruta abakuze. Tubona abasore cyane muri iki kinyejana cya 20 baba bashaka ngo ibintu byose ni automatique, tic tac, akantu keneye ukabone. Bwira mugenzi wawe mwicaranye ngo akariro gake. Ninde wabwiye? Oh, haleluya. Nimumbere musuke na mushima mikrofone gira dukorera Imana kanya gatoya. Imana ihabwa icyubahiro. Ndio. Bana banje, namwe buzukuru banje, namwe abicaye ahangaha mwese, mwebwe mwadutumiye. Abacana bagize ama ministeri, abarazwe ibisubizo iki, nimunyibuta ama ministeri ya Hope, kitwobivamo. Duherutse kugira inama y'abashumba, barampamagara, twari dufite ikiganiro, bazana abantu batubaza ibibazo. Baravuga bati turi mu gusobanukirwa neza ikintu batese. Babanje kubaza abayumbe, batese abayumbe niki bamari yitorera iki. Tutabayumbe, abayumbe n'abanyamasengesho, iyo dufite amayitaje twatugenda tukababwira bakayasengera. Batese ko baza bayasengera, ahubwo bamwe bakazana akajagari. Ndababwira nti Imana ishimwe kuko muvuze ngo ni bamwe ariko si bose. Bati tubwire ministeri zimaze iki mu ikanisa. Timwantumiye ngo babwire
ngo baje kuvuga baravuga bati twebwe reka tukubwire akarengane dufite kaza ministeri. Bati umuntu ari mu kugenda muri ministeri, yaba ari muri ministeri y'abarazwe, yaba ari muri ministeri y'abarazwe. Bati imisanzu yose kwiriye gutanga akayitanga muri ministeri kuruta mu ikanisa ryiwe. Mushima we, mushima. Ngiye kuzoza nsaba ibitabo by'abapastori amaze ndebe imikorere y'ama ministeri nzobone kuri koco. Ministeri yose nimuvuge ngo amen. Amen. Ikwiriye kubaha uburongozi bw'ishengero. Abayumbe bose bakwiriye kwemera kugendera munsi y'uburongozi bw'iki. Ngiye kukubaza umunsi wa repetition w'abarazwe ugahurirana nuko hano iri torero namenye kuko ari ryo ribapareniye, mugahurirana nuko muri living bafite igiterane naho hakaba repetition zibiri zigongana. Mwo kwitaba yihe abara mukwiriye kwitaba iya living. Kuko ibirego kenshi baduhereza twebwe nkabigisha. Nimuvuge ngo amen. Bavuga ukuntu batubaho ubuyobozi bw'ishengero kandi barikoreramo. Hallelujah, Jesus. Uyu munsi simvuga abayumbe kuko sibo bantumiye. Abayumbe nabavuze bantumiye. Nimba umushumba akubwiye ati uyu munsi bitewe n'amasaha dufite turasirimba igisirimba kimwe, uzugira gute? Nimwebwe bakuru babandi hano nimuvuge. Shego none rya jambo twakoresheje riba rikwiriye kuba. None nimba tuzinye igisirimba kimwe uyu munsi bitewe n'amasaha cyangwa bitewe n'insinzi n'ikintu kihari, nukuvuga ngo twebwe twanze igisirimba. Nuko mutabonye uko twagaza dusirimba twebwe tukanasirimba nta nakidari dufite. Twagaza tugira akaverse kamwe nukuri tukakararaho bugaca mu gitondo tukabwira abantu ngo baje gukingurira inkoko iri ya ruguri murenge. Abandi tugasigara umwe agakingurira inkoko bakoza inkongoro, abandi bakaja gukama inka bakagaruka bakadusanga kuri ya venze. Tugahimbaza imyate igatubukamo ahangaha. None ubu ngubu basha ntarirenga ricaka. None ubu ngubu uri mu guhaguruka aririmba ibisirimba bibiri niyenda jewe narushe ntibihaye bigira ngo niko ngo ko mudahaye murengeza amaboko ko mudahaye wowe tutasiganyije ukiri mu nda none uravutse ubaye umusore kuradusiganya tukibasha guhaguruka. Turabikunze ariko nta mbaraga dufite. Muzamugerageza Reka mvuge message. Ikindi kiza kigaragaza umuntu ni isezerano ry'Imana. Isezerano ry'Imana rigaragaza Dawudi, riramugerageza ariko Dawudi yarageragejwe Imana kandi ageragezwa n'isezerano. Bukeye hahaguruka umwana wiwe witwa Absalom. Baramubwira ngo vision ya papa wawe yarashaje, ubu ngubu ni expired. Genda wewe uhaguruke tukugira umwami ukure so. Mwirinde mwabana bacu, mwirinde rwose. Aba bantu n'Imana yabahamagaye kurya bihanganiye intege nkeya zanyu mutarakura ngo muvuke mubeho. Mwihanganira intege nke zabaho bageze kuzogeza barangije Imana ishe kubahemba cyangwa uwakoze nabi muhane. Murabyemeye? Yego. Timugatunga gatoki abakuru b'ishengero. Kwa kese swa uko yoba ameze kose
kumpa Yesu mimi sitauacha. Moto ule ule. Ariko uza wibuka ucemera Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ndabona benshi muri mwebwe n'umuriro wa mbere. Muri uwo muriro wa mbere ni murebe kuko mucana Imana mu mutima wanyu. Timukaza musirimba Imana ibari kure. Ntitukaza twigisha Imana turi kure. Ntitukaza tuyobora amakanisa Imana turi kure. Tugarura Imana mu buturo bwayo. Muza ku kavensi kavuga ngo upendo ule ule. Muheze ijwi cyangwa uheze mushima. Urakazi mushima. Aha. Myaka inakata. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Kundo rwa mbere nirwo Imana ihaye vuga ngo uko bankundaga ni kukinkunda. Ese kurya wagaza unene ibyaha ukabyanga n'ubu ngubu uracari kubinena. Timukaza muharika Imana mwokagira Imana. Ntukazumenya kuririmba ngube womenya no kwiba. Ntukazumenya kuririmba ngo ubinteranya. Ntukazumenya kuririmba ngo umenye no gusambana. Ntukazumenya kuririmba ngo umenye no guteranya. Kirazira. Iyo bibaye gutyo Imana izi kwitaza ikaguteza ibintu nasomye hano. Nabisomye numva ngize ubwoba numva umutima wanje urajuguma. Imana idufashe. Amen. Mu Migani 23 murongo wa 26 haravuga ngo mwana wanje mpumutima wawe abanije uwutegeka. Umutima w'umuntu urarusha ibintu byose gushukana kandi ugira indwara ntuza wizera gukira. Imana yarebye ikintu yosaba umuntu ibona ntiyo musaba amafaranga hari abatayagira. Ibona ntiyo musaba inzu hari abatazigira. Ibona ntiyo musaba ibindi bintu hari abatabigira. Ariko iravuga ngo mwana wanje mpumutima wawe. Umuntu udafite umutima nashira ukuboko hejuru. Hari uwo. Ubwo rero twese tuwufite niwe Imana yagusabye wonyine. Nimuvuge ngo haleluya. Haleluya. Mwana wanje mpumutima wawe kandi uwo mutima nibwo buturo bw'Imana. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo nukuri yatugezemo asigaye abana natwe. Ngwino wihe. Iyo Mana yoza umutima wawe. Nukuri yatugezemo. Nimuvuge ngo haleluya. Asigaye abana natwe. Boni beza la prema ya Imana yera. Yozuo mutima wawe. Wino Imana yera. Yozuo mutima wawe. Ariko umutima ufite Imana. Amen. Uzuhereza nyirawo amahoro mukagira Imana. Nimuvuge ngo haleluya. Haleluya. Soma muri Zaburi ko turakurikirana abavyeyi mwe tugarura Imana mu buturo bwayo. Zaburi ya 34 umurongo wa 19. Oh haleluya. Amen. Umutima uraririmba mama we. Uko nabohowe. Umutima uzuririmba kuko wabohowe. Negereye umwami Yesu. Ririmba n'umunezero. Zelebeka saitrese predoda. Negereye umwami Yesu. Ririmba Zaburi 34 no ku murongo wa 19. 34:19. Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse. Yego. Kandi akiza abafite imitima ishenjeguwe. Amen. Haleluya. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Umutima umenetse bisobanurwa ngo niki? Ni umutima Satani atokwitiza. Ni bande bazi urujo. Bashira amaboko hejuru. Ariko abana bavuka ino Mana yo. Yaba bari bababajije ibyo kuri YouTube na TikTok nabiki bizagize bite.
yaba ruduhaye telefone ngo turebe izo wasetinzemo. Urujo ni inkono iba yaramenetse, ariko ruguri wacu iyo bajaga gukaranga ibintu, ibigori, abana bagiye gukaranga ibigori, ibituri, ko n'abana babikoraga, bagaza bagenda bakareba urujo runini, inkono yamenetse ariko ikagira urujo runini, bagakarangiraho bya bigori bakabirya bakamererwa neza. Iyo umuntu afite umutima utaramenetse ngo ujenjagurike, ubu gifite injo nini, Satani ashobora kwitiza. Mana yanje we, moto ule Yago moto ule wa kwanza moto aliyenipa Yesu mimi sitauacha. Haleluya. Amani ile ya kwanza, amani aliyenipa Yesu mimi sitauacha. Ndugu yule ndugu yule wa kwanza, ndugu alizonipa Yesu mimi sitaziacha. Nimubwira gutya mu izina rya Yesu. Haleluya. Materi Nukuvuga ngo ya nshuti mwamenyaniye mu butayu cyangwa mu gitaramo, abari uzogumana. Apa tukazugira inshuti yo muri Australia, yo muri Canada, yo muri Amerika, iyo muri Australia niyo kukugurira amayinite, iyo muri Canada niyo kukugurira amahuzu, iyo Mana yanje we. Kandi umwe wese ahari akazavuga ngo niwe wewe. Biko oya ntiwemereko Iziliviya kote unaza gutwara iby'agaciro. Ntiwemere kuko umwanzi agutwara umutima wawe. Nansi we agutwara iby'agaciro. Rinda neza Rinda neza ingabire wagabiwe, kugira ngo kuri wa munsi uzaragwe. Rinda neza mesala okeri wagabiwe, kugira ngo kuri wa munsi uzaragwe. Haleluya. Imani habwe cyubahiro. Andishimye cyane. Kubera iki Dawudi yahunze? Yari yananiwe kurwana cyangwa yari kubona ko bamunesha? Oya. Ahubwo yatinye kuko Satani yomwitiza, akanyagwa ico yagabiwe. Hari abantu benshi tuzaduhunga, hari abantu benshi tuzatwerekerayo, atari uko tubatinya, atari uko tubuza amagambo yo kubabwira, atari uko tudafite ingingo. Oya, ukavuga ngo iyi situation yonyaga ico nagabiwe. Mujura ntaza eretse kwiba, kwica ndetse no kurimbura, ariko Yesu we yaje w'intama ze zibona ubugingo bwinshi. Oya ntiwemere ko umwanzi agutwara iby'agaciro. oya ntiwemere pisa osila omeko umwanzi agutwara iby'agaciro. Oya ntiwemere. Halo toka katika jina la Yesu. Aza gutwara iby'agaciro. Haleluya. Hey! Kubwire mwene data, muri wewe Imana yakuremanye iby'agaciro. Imana ihabwe cyubahiro. Haleluya. Ugutunza urutoki ntukazumuzaho yo kunyaga iby'agaciro. Inshuti mbi yo kunyaga iby'agaciro, igatuma umwami ava mu buturo bwe. Amen.
Obreze le faya konte deske. Atukuzwe bro, sele fikao. Imibonano mibi yo kunyaga iby'agaciro. Tiwemere. Imana ihabwa icyubahiro. Gahoraho Imana yo mwijuru. Anasaza muda kitambo. Tizi gutesha iby'agaciro. Dufite iby'agaciro. Kabisa. Haleluya. Dore ico twagabiwe n'icagaciro twahawe ubugingo buhoraho. Ukwiriye kububumbatira. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Amen. Apana kumva ngo naka yamvuze kubera ko imutinya kuvugwa. Reka bakuvuge ariko urinde icagaciro. Haleluya. Atukuzwe roho wa Bwana. Yohana. Aho. Ayiwe mana we. 14:27 Yohana w'ubutumwa 14:27. Iyo umuntu yagaruye Kristo mu mutima wiwe azagira amahoro mushima we. Amen. Umuntu azagira amahoro mu gihe cy'intambara, ukagira amahoro mu gihe cy'ubukene, ukagira amahoro urwaye n'ukuri kw'Imana, ukagira amahoro uri mu magambo menshi y'ibinyoma, ukagira amahoro uri mu bitutsi, ukagira amahoro wanzwe, ukagira amahoro ukunzwe. Nimba hari umuntu unemera navuga ngo amina. Amen. 14:27. 14:27 basigiye amahoro. Yego. Amahoro yanje ndayabahaye. Cyakora simba kuko abisi batanga, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Imana ishimwe. Amen. Abigishwa bari basigaye bonyine, Yesu agiye kuzamuka. Toma aramubwira ati mbega kubera ko wayo twiyereka ntiwiyereka bari mu isi kandi tugiye kubasigiramo. Yesu ngoje kubabwira. Nasomye agatabo kamwe ka commentaire. Karambwira ngo umunsi Yesu ngo avuga ngo arabasezera abarage. Yuda hari abenshi bazangira ngo none Yuda yagurishije Yesu kubwo gukunda amafaranga. Ngo yari yizeye n'imbaraga ziwe. Ngo yaravuze atariko Yesu nibampereza aya mafaranga wa munsi umuntu umwe yogaburira abantu 5,000 imikate 5 zambaraga yari afite ndamara kurya ifaranga bananiye. Yego. Yuda we ngo Yesu yagiye kubasezera ngo aravuga ati jewe ndamubwira ampereza ubushobozi bwa bundi yagabuye imikati 5 abantu 5,000 abagore n'abana batabariwemo. Ndamubwira ampereza ubushobozi ambwira aho yakuye amafaranga mu nda y'urufi. Amafi yose mwahashe nayo tugize iminsi turya harayo wari wakuramo ifaranga keretse ifi gusa Yesu yavuze. Ariko Yesu ni mwiza mana we. Amen. Ifi ni bande amaze kurya ifi bagira gute? Mwikwigira abamarayika mwaraziriye. None se zazindi wariye bagiye kuziteka usangamo amafaranga, ariko iyo Yesu yavuze ngo amafaranga arimo bayasanzemo. Yuda ngo aravuga ati jewe nampereza ubwo bushobozi ati nzoba boss wo muri iki kinyejana. Abandi bakitora ibindi. Yesu yewe ngo aje kubasezera arababwira ngo mbasigiye amahoro. Ngo bumva vuza ubusa. Babone Yesu ngo abone ntibabyakiriye arababwira ngo amahoro yanje ndayabahaye. Ngo kandi sinza ntanga kuko abisi batanga. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Hallelujah. Iyo umuntu yagaruye Kristo mu mutima wiwe azagira amahoro. Amen. Mugihe abandi baba bapanitse. Ari umuvuga butumwa mperutse kumva ngo yahuye n'umwana w'umusore. Ngo araza ngo aramubwira ati pastor umutima wanje wambwiye kwiyahura. Umwana w'umusore mutoya nguku mu ngana. Uzi kumva umwana w'umusore ungana nk'aba ngaba avuga ngo agiye kwiyahura. Uwo mupasiteri ngo aramubwira ati wiyahurira iki? Ati nakundanye n'umukobwa nimbago bari bagiranye ngo imyaka 5 sinzi imyaka yavuze. Nashotse mbikuraho ibitekerezo ntabashije kumenya umubare w'imyaka bari bafite. Haba naho yobi 100. Ngo none ngo uwo mukobwa yamusezereye.
ati none ko ndumva ngiye gupfa guturika imitsi yo mu mutwe. Uwo muntu uko yari afite amahoro ba? Ese niki kizakikwemeza kuko wa wundi waguhakaniye ari we wawe? Niye ndi Mana ntibikugiriye neza. Yampaye inkadata. None wozana urwembe ukarukura mu gakaratasi kawe. Uhaye wisha inzara cyangwa ugiye gukatisha kandi. Ukabukikiya kana kangana na kariya uriya mwana kiki. Kari. Kamara kagasaba nyina rwa rwembe. Iko kariya kana kaza kareba kuntu rwa rwembe rukase utuviriringo turimo iki. Akabona nakandu gafite estetike nziza, kariya kana kagatangira kurira. Ngo nyina gahereza urwembe, nyina yo rugaheza. Kubera iki? None se ndabafite imbabazi yore ku mwana akaguma. Nawe nico gituma Imana izire kukarira, izibona kuko uhaye uririra ibyo kwica. Amen. Imana niyizi bidukwiriye. Amen. Ese muza murimba mwimenye bidukwiriye mu gihe cyabyo mama. Imenye bidukwiye mugihe nyacyo ntacyo yavuze. Haleluya. ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira ibyo dutekereza. Imana ishimwe. Haleluya. Reka nsome ikindi kintu kimwe amaze nimara mbasengera Imana. Mwumvishe pa umutwaro wo kubasengera mbere yaho dutandukana. Nimuvuge ngo amen. Uyu mugoroba wa none hari Imana ikora mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Ufata decision yo kugarura Imana mu mutima wawe. Urwandiko Paulo yandikiye Abaroma ni riganyuma. Umurongo wa 8 na 14. Yambwiye ko hazozaba. Abaroma 8:14. 8:14. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Yego. Kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana. Yego. Udutakisha uti Aba Data. Amen. Paulo yandikiye Abaroma ababwira ijambo nkunda, aravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose. Kubera ikabayobora nuko abayobora kubera kuko bari mu mitima yabo. Iyo wagaruye Imana mu buturo bw'umutima wawe, arakuyobora, arakugida, araguterekomanda. Ntushobora guhura n'isanganya umwuka wera aza kubwira ngo tere y'intambwe iyi ngiyi yireke, koriki kiriya kireke, kandi ukakireka ufite amahoro. Amen. Muyoborwe n'umwuka w'Imana nibwo mutazokora ibyo kamere irarikira. Mugarura Imana mu mitima yanyu. Matayo haravuga ngo mwese abarushe n'abaremererewe nimuze munsange ndabaruhura. Ndakubwiye ngo umuntu wazanye Imana ikicara mu mutima wiwe ikamuyobora araruhutse afite akaruhuko kubera kuko yagaruye Imana mu mutima wiwe. Iri jambo ni ry'Imana yampaye. Amen. Sifa za Yesu Kristo. Amen. Mu mutima wawe usigaye wumva wuzuye ibyifuzo nyabaki. Hari umuntu umwe mperutse kumva ku radio numva ndamukunze. Yatanze umutwaro. Aravuga ati mukozi w'Imana, ibyifuzo biyoboye umutima wanje muri no minsi birangoye. Ati hari ibyifuzo biri mu kunyifurisha ubusambanyi, naragerageje nkabireka none ejo nkabigwamwe, nkabireka none ati none mumfashe kugira ngo iyo mbaraga ya Satani mvemo. Umutima wawe
Imana iwugarukemo. Iyo ugarutsemo ibidahuje n'ubugombe bw'Imana byose biza byibwiriza bigasohoka. Imana ihabwa icyubahiro. Hallelujah. Reka ndangize kuri kano kantu nta handi dusoma. Tugiye gusenga. Musuke natambuke hano n'abamushima n'abaririmbyi. Asante sana. Nimuvuge ngo haleluya. Ndio. Kiriya gikoko cyitwa intare. Intare. Titinyira timu. Hari umuntu mwatugeranyije aravuga ngo iyi ntare iryamye mu ishamba, iyindi nyamaswa ikayiserukaho, ya ntare ntizivuga ngo nari mfuye. Ngo iyo yegutse ngo izivuga ngo iriya nyamaswa iranyikanze, kuko mu mutima wayo Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Izi kuko itinywa. Umukristo ufite Imana mu mutima wiwe ntaza yikanga ikintu icyo ari cyo cyose. Imana ihabwa icyubahiro. Hallelujah. Imana ikuyobore kandi Imana iguhereza umugisha. Ugarura Imana mu mutima wawe. Ugende wisuzume ibyifuzo biri mu mutima wawe, imigambi, ibitekerezo, ibyo wibwira, kugenda kwawe, aho urara, aho wirirwa, mu gihe uri maso n'igihe usinziriye, ibiganiro byawe. Ugende usuzume message zose ziri muri telefone yawe. Ugende usuzume ibyo wemeye n'ibyo wahakanye. Ndaguhanuriye ndahumirije mu izina rya Yesu. Amen. Amaze ugarura Imana mu mutima wawe, uzogira amahoro. Tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo kakavensi. Mukaririmbe ndagakunda cyane. Imirimo yose dukora mu isi muza muyikorana urukundo mama. Muza muyikorana urukundo. Nusirimba usirimba n'urukundo. Nubwiriza ubwirizanya urukundo. Imirimo utakoranye urukundo tuzoyihembera. Ni ibintu gusa byo kwigira. Nimuvuge ngo amen. Hallelujah. Nitumara kuririmba ku karirimbo ndasaba urubyiruko rwose rutambuke ruza ruhagarare hano tubasengera Imana. Hari icyo Imana iri bukore muri kano kanya mu izina rya Yesu. Umutwaro wose ufite, abashaka kubaka, abafite ibibazo ku mashuri, abafite ibibazo mu madosiye yabo, abafite ibibazo nyabaki, abafite ibibazo mu ngo zabo, hari icyo Imana ikora. Uyibwire gusa ngo garuka wime mu mutima wanjye. Amen. Muvuge ngo amen. Hallelujah.